Ibihe byiza bakunzi ba Minembwe TV, reka twizere ko mumeze neza aho muherereye hose, waba uri ku mugabane wa Afrika, wa Aziya, wa Australia, Amerika n'ahandi hose turagusuje kandi tuguhaye ikaze muri uyu mwanya tugiye kukugezaho amakuru ahavugwa cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turakubwira ko AFC M23 yasobanuye impamvu yavuye mu mujyi wa Walikale iburira ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turakubwira ko kandi uwahoze ari guverineri yateye Tshisekedi umugongo aja muri M23 hanze ya Afrika cyangwa se hanze ya Kongo. Tuzaza kubwira ko perezida wa Korea y'Epfo yahiritswe ku butegetsi. Ikaze muri umwanya w'amakuru yacu, ariko mbere yo kuyarambura twakubwira ko byoroshye kuba wakora subscribe kugira ngo uzozubona amakuru n'ibiganiro byacu kugira n'amakuru ya Minembwe TV mwateguriwe kandi mugezweho na Nkunda Yohana Dusere. AFC M23 yasobanuye impamvu yavuye mu mujyi wa Walikale kandi iburira ingabo za RDC. Ihuriro Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa M23 rigwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugiye mu mujyi wa Walikale mu gushira mu bikorwa ivyo byari yemeje ku minsi 22 y'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka turimo. Iri tangazo ryavugaga ko iri huriro rigiye gukura abagwanyi muri uyu mujyi no mu bice bikwikije uyu mujyi kugira ngo ibiganiro by'amahoro bitangire hagati yaryo na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizabe mu mwuka mwiza. Bitewe n'ibitero bya drone, ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryari rikomeje kugaba ku birindiro bya M23 no ku baturage mu bice igenzura. Tariki ya 24 y'ukwezi kwa gatatu yatangaje ko byabaye reretse gukura abagwanyi bayo mu mujyi wa Walikale no mu bindi bice biwukikije. Mwijoro ryo ku itariki ya mbere ishira ku itariki ya kabiri kwezi kwa kane, abagwanyi ba AFC M23 batangiye kuva mu mujyi wa Walikale no mu bindi bice bikikije uwo mujyi. Ico gihe nta migwano yabaye kandi iri huriro ntiryatangaje impamvu byatumye ifata iki cyemezo. Guhera mu gitondo cyo ku minsi 3 y'ukwezi kwa kane, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo mu ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bagaragaye bifotoreza mu mujyi wa Walikale. Bamwe mu banyekongo batangaza ko AFC M23 yashizweho igitutu ibuvamwo. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yasobanuye ko abagwanyi biri huriro bavuye mu mujyi wa Walikale no mu bice bikikije uyu mujyi mu rwego rwo kubahiriza icyemezo bafashe ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu. Yagize ati AFC M23 iramenyesha abanyekongo ko bitandukanye n'ibiri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, twashize mu bikorwa icyemezo twafashe cyo gukura ingabo muri Walikale no mu bice bikikije kigaragara mu itangazo ryagenewe abanyamakuru. Kanyuka yaburiye ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iryongera kugaba ibitero abagwanyi bazawusubiramo. Ati ingabo za leta ya Kinshasa nizikomeza ubushotoranyi zikagaba ibitero ku basivile mu bice tugenzura no ku birindiro byacu, iki kimenyetso cy'ubushake kizakugwaho dusenyere ikibi aho gituruka. AFC M23 ikuye abagwanyi bayo mu mujyi wa Walikale no mu bice bikikije mbere yuko ihura na leta ya Kinshasa mu biganiro bizabera muri Qatar ku itariki 9 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Amakuru yacu tuyakomeza kuri inkuru ivuga ngo uwahoze ari guverineri yateye Tshisekedi umugongo aja muri M23. Joseph Stéphane Mukumadi wahoze ari guverineri w'intara ya Sankuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yamaze kuja muri M23. Mukumadi yemeje aya makuru biciye mu mashusho yashize ku rubuga rwa X. M23 nayo ibinyujije muri Lawrence Kanyuka uyivugira mu za politike yashize hanze ariya mashusho. Na mashusho uriya mugabo agaragaramo ari kumwe n'umuhuzabikorwa w'ihuriro AFC ribazwamo M23 Colonel Nanga bamwakiriye. Mukumadi nyuma yo guhura na Nanga yashimangiye ko inzira zose zishoboka ni ngombwa mu kuvanaho abasenya igihugu mbere yo guhamagarira abanyekongo kwisanga muri AFC M23. Uyu mugabo kandi yamaganye abo yise banyamukiye muri politike bakomeje gufata bugwate Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati hari ubwoko bwa politike uyu munsi bwibwira ko ari bwo bwonyine ukwiye gufatira ibyemezo amamiliyoni y'abanyekongo. Yunzemo ko M23 ariyo mizero abanyekongo baramaze igihe bategereje mbere yo kubashishikariza kuyijamo batitaye ku macakubiri. Muri 2019 nibwo Joseph Mukumadi yatoreye kuba guverineri w'intara Sankuru mu matora yitambitswemo n'abarimo Lambert Mende wahoze ari umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bikaba ngombwa ko umugambi wo kumuvutsa inshingano yari yatorewe uburizwamo na komisiyo y'amatora yari iyobowe na Nanga ukuriye AFC M23 muri iki gihe. Twabutsa ko uyu mugabo kandi yari asanzwe ari umuyobozi w'ishaka rya Action des Démocrates cyangwa se AD. Mu kwa kabiri uyu mwaka iri shaka ryatangaje ko ryitandukanije n'ihuriro Union Sacrée de la Nation rya Perezida Tshisekedi. Dusimbire gato mu mujyi wa Kinshasa, abatuye Kinshasa bagaburirwaga na kivu batangiye kubona ingaruka. Gufunga ikibuga cy'indege cya Goma kuva mu mujyi wafatwa na M23 mu mpera z'ukwezi kwa mbere byahagaritse iyoherezwa ry'ibiribwa n'ibindi bicuruzwa biva muri Kivu y'Amajyaruguru bija mu mugwa mukuru wa Kinshasa.
Abatuye Kinshasa basanzwe batunzwe n'ibiribwa biva ahanini muri Kivu y'Amajyaruguru, ubu basa n'abahinduye imirire yabo kuko ibicuruzwa hafi ya byose byabuze ku isoko. Kuko bitangazwa na Deutsche Welle, gufunga ikibuga cy'indege cya Goma kuva umujyi wafatwa na M23 mu mpera z'ukwa kwanza byagize ingaruka ku ruhererekane rwose rw'ibicuruzwa hagati ya Kivu na Kinshasa. Ibiciro by'ibiribwa bimwe na bimwe byaratumbagiye hejuru nyuma yo kurangiza ibyari mu bubiko, kandi ibigo bimwe na bimwe bigemurira amasoko mato byabaye ngombwa ko bifunga imiryango yabyo kubera yuko ibiribwa bisa nkaho byashizemo. Tukiri muri Kinshasa, RDC yemeranyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugurana amabuye y'agaciro yayo nayo ikayitsinsurira burundu M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko kino gihugu cyamaze kwakira ubusabe bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo gusinya amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye no gucukura amabuye y'agaciro aboneka muri kiriya gihugu, nabo bakabafasha mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano muri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo yari mu ruzinduko rw'akazi muri RDC, umujyanama mukuru mu bibazo bya Afurika wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump witwa Masad Bulus yemeje ko igihugu yarahagarariye cyabanje kikiga ku busabe bwa RDC ndetse kikaba cyaramaze kubyemeza. Ati, twabanje kwiga ku busabe bwanyu kuko twakorana, ndetse nishimiye kubamenyesha ko Perezida Donald Trump yemeye izufatanye hagati yacu, ndetse ibisigaye ni ugutangira guharura inzira z'uko zashyirwa mu bikorwa. Twabanje kureba inyungu dufite mu gukorana na Perezida Tshisekedi nk'umuyobozi mwiza, ndetse n'ikipe ye tunabona ko bizagirira akamaro impande zombi, haba abanyamerika ndetse n'abakongomani. Arongera ati, ndetse nagira ngo nibutse abateraniye hano ko amwe mu masosiyete y'abanyamerika yiteguye guhita aza gutangira ibikorwa by'ubucukuzi muri iki gihugu bigamije guteza imbere ubukungu bw'ibihugu byombi. Uyu muyobozi kandi yongeye kwizeza abari bateraniye muri iyo nama ko uyu mushinga witezweho kuzashorwamo amamiliyari menshi kandi ugatanga akazi. Guteza imbere guhanahana ubumenyi ndetse iterambere ry'ibikorwa remezo ugomba gukorerwa ahantu harangwamo n'umutekano uhagije. Ibi bivuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye kumanura ingabo zazo mu guhasha imitwe yose ikorera mu mashamba ya Kongo. Masadi ubwo yageraga muri Kongo yakiriwe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi mu nyubako yitiriwe ubumwe bw'umugabane iherereye mu mugwa mukuru, hamwe n'itsinda rigari bari kumwe ririmo na Corinne Sanda usanzwe ari umunyamabanga wungirije wa USA ushinzwe ibibazo bya Afurika, na Bwana Dan Danumi akaba ari umuyobozi w'akanama kita ku mutekano w'umugabane wa Afurika. Iri tsinda riyobowe na Bulus biteganyijwe ko bagomba no kuzagera mu bindi bihugu byo mu karere birimo u Rwanda, Uganda, Kenya, ndetse bakaganira ibiganiro by'imbonankubone n'abakuru b'ibihugu bizaba byibanda gushyiraho uburyo buranze bwo guhagarika urusaku rw'imbunda muri Kongo. Reka amakuru yacu tuyasoheze muri Korea y'Epfo. Perezida wa Korea y'Epfo yahiritswe ku butegetsi. Urukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga rwo muri Korea y'Epfo rwafashe umwanzuro wo gukura ku butegetsi Perezida Yoon Suk Yeol nyuma yo gushyiraho itegeko riha igisirikare ububasha bwo kuyobora igihugu. Urukiko rwategetse ko Yoon ahita ava muri presidence, ndetse hatangira no gushakishwa uzahita amusimbura kuri uyu mwanya wo kuba umukuru w'igihugu mu gihe cy'amezi 4 nyuma yo kuva ku butegetsi. Iri tegeko riha ububasha igisirikare mu kuyobora igihugu iyo rishyizweho rihita risimbura itegeko nshinga, maze hagatangira gukurikizwa amategeko ya gisirikare mu miyoborere y'igihugu. Bitewe n'uburyo igihugu kiyobowe igisirikare kiba nta mudendezo gifite, Yoon akimara gushyiraho iri tegeko byateze umutekano muke muri iki gihugu, aho yaba abaturage ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye bagaragaje ko bisa ko gusubira mu gihe cy'imitegekere ikandamiza abaturage kandi Korea ifite demokarasi. Mu gihe gishize uyu Perezida Yoon yohereje ingabo mu nteko ishinga amategeko kugira ngo zifate ubutegetsi n'ububasha bw'inteko. Ibi bikaba byaratumye inteko itora ko yaba hagaritswe ku mirimo ye. Uku gufata inteko ishinga amategeko byamaze amasaha 6 gusa, ariko byateye benshi guhamuka batinya ko byateza ibibazo mu minsi iri imbere mu miyoborere y'iki gihugu. Nyuma yuko urukiko rw'ikirenga rushinzwe kurengera itegeko nshinga rukuye Yoon ku mirimo ye kuba umukuru w'igihugu, abaturage biraye mu mabarabara bishimira iki cyemezo kuko bari bamaze iminsi bangame n'imitegekere y'uyu mugabo. Hari hashize iminsi urukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga ryibazwaho uburyo Perezida Yoon abarusha ububasha mu nshingano zabo. Mu gutora nimba uyu Perezida Yoon Suk Yeol abacamanza bose bakora muri urwo rukiko bemeje ko agomba kuva ku butegetsi. Moon Yang-bae, perezida w'agateganyo w'urukiko, yavuze ko Perezida Yoon yarenze ku itegeko nshinga ubwo yoherezaga ingabo zikinjira mu nteko ishinga amategeko ngo zifate ububasha bwayo. Ati, yarenze ku itegeko nshinga bituma ahamura abaturage kandi ariwe ukwiriye kubarinda. Biteganyijwe ko nyuma y'amezi 4 aribwo hazamenyekana usimbura uyu Yoon Suk Yeol binyuze mu matora.
wakoze wabanye natwe muri uyu mwanya na makuru ya Minembwe TV mwategure kandi mwagejweho na Nkunda. Reka tukwibutse ko wakora subscribe, nimba warikoze ko like, share na comment kugira ngo ibiganiro bizokomeze bikugireho neza.